Dobar, dobar. To je dobro. Proti čega taj bio? Ja. Emir, ajde radi. Daj malo. Ajde ti samo još. Eto, ovo sam ti šarao. Eto ga dol, eto. Stani. Emire, hoćeš i ti sada ti popiješ? Obavezno. Emira ćemo didat, pa nek snimi. Kakav dron, kako ti šta? Ovo je dobra, gledaj ovo. Da. Ajde, ti god tiče, da ja sjećam. Znam. Ne, ruče ti nek on sjeće kako hoće. Kovač treba, evo. Čekaj. Ovo. Podigni samo, stani. Samo malo. Ovo je stupa. Ma stupa pravo. Vidiš, ona je već zakačila se na kablu. Skini sa kabla, nek se stoji. Ne otkine ga. Čuvaj se. Znači ovo god dan ne dira. Vidi, ova ide. Podigne samo pol metra. Ajde. Dobar. Pola metra. Jo, dobra. Ne znam, nije mi jasno. Aldin spava. Ma gospod. Je na njoj piše. Ovo osjetimo, sve ćemo izraviti, ova vam što više. Ovo treba osjetiti tako raditi. Stani. Tu neko naći ti osjeti. Aj još malo naprijed, pol metra samo. Dobar. Ovdje. Ne, ovo tu račujte, to se je ova klipa. Eto samo, što uđe tu ruka. To je što novo izraviti. Bježi. Meni ga odjedio. Nije tu. Od glave je tu. Ajde, samo podigni 25 cm.
Ja. Još malo. Dobar. Sad je odmah na prvo pada. Dobro, dobro.